Sa headlines kan mga barata, duwang aldaw na transport strike na inamatayan sa siyudad kang Naga kang nakalis na simana. Sarong grupo nin paratanom nin high value crops sa Pili Camarines Sur pinaburan ang Bicol Mega Cold Storage Facility. May sadiri nin sarong computer shop sa Bao Camarines Sur, arestado sa drug by bust operation. Nagkapirang barangay sa Pili Camarines Sur, natawan in mga livelihood facilities kang sarong non-government organization. Uyan mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Mas pinili kang mga drivers sa syudad kang Naga ang magpasada imbis na magkondusir ng transport strike sa nakalis na aldaw ng Huwebes asin Biyernes. Huli kay ni, naging normal ang pagbiyahe kan mga pampublikong lulunadan sa syudad. Daima nagpabaya ang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Gilbert Fariñas kung saan pinag-monitor man kaini ang mga terminal sa sentro kang Naga. Mayo man na stranded na pasahero kun kaya mayo man libreng sakay na pinaglatag ang PNP digdi sa syudad ng Naga. Sa ibang bareta, pinabura ni Mr. Henry Pandes, presidente kang Pilinio Federation of High Value Crops Grower Incorporated sa banwaan ng Pili Camarines Sur ang pagkakaigwa ng Mega Cold Storage Facilities sa nasabing banwaan na pinagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang nakalis na simana. Sinabi ni Mr. Pandes na kung sabay-sabay ang pag-aani na lalapa ang ibang produkto alagad sa tabang kang Mega Cold Storage Facility na kulang tabang na ini sa indang asosasyon. Kabali sa indang pinagtatanom iyo ang talong, marigoso, opo, kamatis, asin sili. Ay, dako laon po ining tabang, sir. Pag sabay-sabay ang harvest, ang ibang product mi nalalapa. Minsan nalapaan na kami ng kamatis. Mayo pa kadto ning mayo pa kadtong cold storage facility. Pero ining facility ini makakatabang tanganing day malapaan ning mga produkto. Kaya dako laon na tabang ini sa mo. Particularmente sir, ano ang mga talong kasi inaani ng gulay? Ano po? Talong, ampalaya, upo, kamatis, sili. May mga produkto diyan na madali on malapa. So kung may cold storage facility na, malilikayan ang pagkalapa. Mientras tanto, 75% kang mga paraoma na miyembro ni Mr. Henry Pandes sa banwaan kang Pili Camarines Sur ang daisubuot nakatanong hulit na daikaya ang gastos sa presyo kang krudo urog nangunya na nakakonsentra sinda sa taro production. Posible subuot mamatayan ang epekto kang kakulangan sa gulayon sa masunod na 3 bulan. Siguro mga 75% kang farmers ni dahil nakatanom mo niyan dahil sa presyo kang crudo. Sa land preparation pa lang kaya, grabe na ang gastos. Ang natong gusto niya perming may tubig. Dahil kami maka-irrigate dahil nga sa presyo na dahil man kaya kang mga parao, mga ordinaryo. So, hindi nangangahulugan mabawas ang production cancer? Sigurado ko yan. Ining masurunod na 3 bulan, bawas ang production kayan. Apektado kita gabos. Kaya ining paglangkaw kang presyo kang fuel. Padagos sa mga bareta, mga driver as in truck helper kan Solid Waste Management Office maatender sa retraining pagkatapos sa nakang Semana Santa. Uyang sa kuyang report. Pagkatapos kang Semana Santa, nakatalaan ng gibuhon kan Solid Waste Management Office ang sarong comprehensive retraining para sa indang mga empleyado sa pangingenot ni Engineer Joel Martin. Ang lakdang na inikang opisina nagpuon matapos ang nangyaring aksidente kang nakalis na 2 semana kung saan naligis kang garbage truck kang SWMO ang sarong nagbibisikleta. Inaasahan na sa paagig kang retraining, liwat matukduan asin makanood ang mga empleyado para mas maging responsable sa indang trabaho. Nagdesisyon ka kita na mag-recommend sa tuyang alkalde kay Mayor Lenny na mag-retraining po dahil po naman sa sunod-sunod na aksidente na nangyayari sa Muya. Si evaluation po kaya ni Mayor Lenny baka kaya kaipuhan na i-reclassify, i-retrain para maging mas maray ng mga empleyado. Kami po, kaya baga garo kami bus company, garo kami mga PUJs. Itong beses sa sarong simana yan dyan, may schedule kaming aldaw banggi. Actually, 16 hours per day kami, and duty me. Kaya, siyempre, may mga pagkakataon na minsan ang mga drivers may not feeling well.
So sa panahon na araw kayan, kaya po na mag-perform because may man sa ilang masalida, ikunin obligasyon, mas importante niya po sinda. Ang nasabing retraining, parte kang reclassification as in office activity na pinagigibo kada igwang nangyayaring aksidente, sigon ki Engineer Joel Martin. Kung kaya si dating annual na retraining para sa mga empleyado kang SWMO, ang plano man nagibu ng quarterly, ini para mahiling ang kamugtakan kansing daw mga personahe. Pag may nangyayaring aksidente, bako po ni si Pirbero, pero igwan kayo mga nagka-aeronaut. For every time na igwan mga aksidente, nagre-retraining po talaga kami as part of our reclassification and office activity. Nag-iisip mi po, baka after ko yan, di Holy Week na. Si dati po, na ginigibo ming retraining every 6 months. Semi-annual, ngunyan po siguro gibon ming quarterly. Tangani po na maging focus na maraisinda. And then, mas mahiling mi po si kamagtakaninda, si health, saka si status po. Siguro sa aral daw na pag-perform nila. May pangbangki kaya, may mga night shift, may mga day shift. Siguro i-revive mi po, i-rotate mi. Actually, ginigibo mi po ini every annual. Siguro po ngunyan, gibon mi every quarterly. Tangani po na yaon naman siguro si enthusiasm na sa aga iba nag-schedule ko. Si pambanggi ko magiging pangal daw na. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, huli 16 na oras kada aldaw nagtatrabaho ang mga personahe kan Solid Waste Management Office. Inako ni Mr. Engineer Joel Martin na may mga oras subuot na maayos sa kondisyon ang sa indang mga empleyado, darakang kapagalan, alagad kaipuhan magtrabaho, hulit tamayo maning karibay, kun kaya plano kang opisina na magkaigwaning rotation sa trabaho ang gabos na personay kang SWMO na makakatabang subuot para mahiling ang potensyal kang lambang empleyado, sabi ni Engineer Martin. Pero pag na-repress mo na siya, ilalab mo siya sa ibang tasking. Ang plano kang opisina po, i-revive itong dating enthusiasm ng mga empleyado. Kung gwardiya ka, ilagay ka sa monitoring. Si mga monitoring ibuhon ng mga gwardiya, minsan-minsan, para mamati, pero baga, at least rotation kan si mga activity, office works, hindi po sa loob ka sa mayang opisina. Enot na enot po si ito bagang pagmati na ito bagang garboring. Kung usual na ginigibo mo ni for the whole of your duty, halimbawa, naka 1 year ka na, 2 years ka na, pero minsan ang arog ka yan, garo, kita baga, pero kita naghahanap kasi something new na activity. Kung gwardiya ako, baka naman ako sa monitoring, mas maray. Para po, ang purpose, mahiling mo kung ano si full potential ng lambang empleyado. Ito ang paghihiling ni dyan. Na baka mas maray ka ba kung gwardiya? Baka mas maray ka maging supervisor. Po baga, tataan mo yung tsansa lalo na kung medyo may edad naman. Ang nagugwardiya po kaya, medyo may edad na yan. Tapos, may mga mati-mati naman, high blood. So, para ma-revive, hiraon ta ang activity mo, at least silingon ta for certain period of time. As adalan mi, kung iyo manggiraray, di magulay giraray. Sa police report, mientras na nagrarani ang Semana Santa, padagos man ang pagpagirumdum kang Camarines Sur Police Provincial Office sa publiko kan mga dapat gibuhon kung mahali sa saindang harong para magbakasyon. Kung mahali sa harong, perming ipasiguro na nakalak ang pintuan asin bintana. Iwasan ang pag-post mapadapit sa bakasyon asin makipagkoordinar sa mga otoridad kung igwang emergency. Sa ibang police report, 12.8 grams nin pinaalang na dahon ning marijuana ang nakumpiskar kang mga operatiba hali sa Baaw Municipal Police Station sa suspect na si alias Barbie, soltero asin may sadiri ning computer shop sa Zone 2 Barangay San Francisco kang nasabing banwaan. Ang nakumpiskar na pinaalang na dahon ning marijuana ang nagkakantidad 1,536 pesos. Nasa custody ngunyan kang Baaw Municipal Police Station ang nasabing akusado. Sa ibang bareta,
Kaso sa illegal na droga pamat, giraray ang nangingenot sa inaatubang na reklamo kang 362 na persons deprived of liberty sa Naga City District Jail Male Dormitory. Inian pinagkumpirma ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobes matapos ang pinagibong press conference kasuudma sa Naga City District Jail. Sa nasabing bilang kang PDL, kabali na digdi si patrolman na naaresto sa drug bypass operation digdi sa syudad ng Naga. Ano po yung mga prominent cases dito po sa Naga City District Jail? Mas marami po talaga yung mga drug cases na nakukulong. Just recently, meron tayong balita, di ba po, may nakulong na member ng Philippine National Police. Sa ngayon po, dyan po siya nakakulong sa loob ng aming pihitan. Mientras tanto, kaya pang akomodaron kan presenteng pasilidad kang Naga City District Jail Male Dormitory ang 362 na PDL. Susod kay Jail Chief Inspector Ralph Vincent, kakayanon kan sa indang pasilidad ang 400 hasta 415 na PDL. Sa ngayon, sir, meron po tayong 362 male residents or male persons deprived of liberty. Sa tanong na kung kasya ba sa facility, ang kasya po, we can house that more or less 400 to 450 plus PDL. Sa katunayan, meron pa kami mga bakanting dorm sa taas na pwede pa pong mapaglagyan. Kaya po sa dumadami po mga PDL namin na kinocommit, meron pa po tayong paglalagyan. Sa ibang bareta, piling barangay sa Pili Camarines Sur, natauaning livelihood facility kaiba ang Fundación de Religiosos para la Salud, ACID 23 asin iba pa. Ang detalyes sa report ni Campus Correspondent Dylan Talagtag. Sa pagselebrar kan Women's Month, Fundación de Religiosos para la Salud, ACID 23 asin iba pang partnered organizations na realisar ang mga proyekto para sa mga kababaihan kan Pili Camarines Sur. Livelihood programs asin facilities ang itinaong tabang kan mga organisasyon sa mga women's cooperatives hali sa manlain-lain na barangay kan Pili. Sa pinagibong blessing asin turnover ceremony, presente ang mga opisyalis kan kada barangay asin mga head kan mga organisasyon. Apat na livelihood facilities ang sa indang itinaong tabang, arog kan mushroom process facility, goat production facility, mushroom production facility asin new high-value crops production facility. Kompleto sa mga kagamitan ang mga kada facilities na dakula man ang maiaambag sa pangkabuhayan kan halos 100 beneficiaries na kababaihan sa Pili Camarines Sur. Ang kada facilities, pinapanginotan kan Women's Cooperative na iyuman ang ma-manage kan progress kan sa indang livelihood. Nagkaigwang MOA signing para maasigurar ang seguridad kan sa indang pangkabuhayan na padagos man susuportahan kan mga nasabing organisasyon. Bago ang blessing as in turnover kan mga facilities, bulan ang naging training as in seminar sa pig-atenderan kan mga beneficiaries, sagkot na sinda, maging preparado sa gigibuhon. Katuwang ang Central Bicol State University of Agriculture as in Goat Raisers Association of Camarines Sur. The focus actually of the initiative of this partnership of CBSU with this group is to provide opportunities for women to engage into additional or maybe alternative livelihood for them, so that in that way we could help them be empowered, okay, and earn more to complement the earnings of the family. On top of that, okay, we also organize them to make use of the cooperative, register it, and make use of the cooperatives as a vehicle for their collaborations. We commit ourselves na dawa tapos ng project ninda, mapadagos kami na ma-monitor sa inda, matukdo. At sa hiling ko, ako nga sabi ninda, mataw akong inspirational message. Pero baliktad, ako na-inspire, kanahiling ko ano nang ginigibon ninda. So dating pinasabi mi lang, araw ka nang gigibon nindo. Kunya nahiling mi na ginigibon na talaga ninda. Very active kaya ang grupo ninda. Sa hiling ko, there's no reason to fail. Ang proyektong ini patunay kan obheto kan FRS as in ACID 23 na maiangat ang buhay kan mga kababaihan na nakakamati ng pagsakit sa paghahanap buhay.
FRS has created a very good partnership with many stakeholders in Pili, especially with the national agencies and MLGUs, and for the cooperative that we help them to register, to create, to teach them, to give a knowledge to produce some products. I can assure when will be the projects implemented, but we will do our best as a Fundación de Religiosos para la Salud to make new proposals to assure the women, the empowerment of the women, especially the most vulnerable women in Pili, will be successful in the coming years. First of all, nagkaigwa kami ng partnership with the local government unit of Pili. Pag-ensure mi na well accepted ang programa mi. Gustong sabihin na accepted maninda si women sector kang Pili. With our collaborators like CBCUA, Department of Agriculture, CDA, DOST, DTI, sa tagi kayan, magkaigwasin na ning maray na partnership with them, ipot ito ang magiging way para masustain ang tinauming project sa INDA. Sa pagpasalamat kan mga beneficiaries, sa rusubot ining dakulang oportunidad asin simbag kan Diyos sa halina nindang pagpangaji sa tultul asin masasandigan na trabaho para makatabang sa sindang mga pamilya. Dakul aming pasasalamat sa FRS kasi tinaanan kami ning pagkakataon na maipailing mi bilang sarong kababaihan na bako lang kaming babae lang na sinasabing babae lang pang-arong. Igwa kaming mga talent na naihiras, pwedeng maihiras pa sa samuyang komunidad. Bilang sarong babae, dakulang tabang ini samuya, inot na inot, magkakaigwa kami ning livelihood pa makasuporta sa samuyang pamilya. Bako lang digdi sa kababaihan sa komunidad. Gusto ko lang pong magpasalamat sa ACED, FRS po na nagtao po sa mong suporta. Saro po kami sa napili ninda para po tawanan po ning arong kaning pangkabuhayan. Bako lang po sa kuya, gabos po kaming bilog na pamilya, mabibenepisyuhan po kayo ni. Mapadagos man ang blessing as in turnover ceremonies kan mga facilities sa Arugan Meat Processing Facility, Food Processing Facility sa iba pang barangay kan Pili, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Nagos kami mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano, maski aldaw ni Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.